are watching Sport Talk with GTZ, General Tata Zonke. Sport Talk, the General's view. GTZ, General Tata Zonke. Asikubingelele sikumukele ku Sport Talk with GTZ episode 22 and we really appreciate lelithandwa lenisiketa lona kulabo labenda show ukuthi babukela ama episode and I'm free for ama feedback siyabonga nakhona nalaba subscriber kona khona siyabonga. So namuhla I've decided to come down eNkomazi for one reason. Le Grootman le ngigijimisa kakhulu itholakala ibusy sithi sifuna kushuta itholakala ibusy. He played for Orlando Pirates, udlale 90 games ku Orlando Pirates from senior team from 2003 up until 2012. Washaya amagoli langu 12, adlala as a left back, aphinde futhi adlale as a left back, as a left center back. Bafana udlale 14 games from 2006 up until 2011. Ngilomunye ke bantu bamthanza kakhulu uqhamuka esifundeni sethu saseMpumalanga urepresenta iNkomazi. I think uba iguest yethu yeqala eNkomazi kuthi sibe naye ku Sport Talk. Ladies and gentlemen, please put your hands together as I welcome the legend himself, Lucas Turnaround Twala. My brother. Yeah. GTZ. Ukahle. Ngahle kunjani wena? Eish. Ngagcina ngakuthola. Mina sikhulume ngebhola, ngagcina ngakuthola bhuti. Hayi ngikhona. Ukhona. Hayi ngikhona. Ngiyajabula kuba nawe bhuti. Ngifuna sikhulume ibhola Twala. Sikhulume lokwende ebholeni nalokungasita bafana labancane labeta ngemuva lokwakusebenzela wena. Feel free nje sicoca ngebhola, angeke sicoce ngetindvo letibi letendeke ebholeni. Kodwa ke siyacoca nje ngebhola, ama caps, ama penalties, ama camp, ama injuries, best player lodlale nabo, best goal you ever scored, tinto letinjalo nje. Before Sita Lucas Twala, shout out to Mamli Guest House ila eSkumanstal eNkomazi la shootela khona ungabathola ku Facebook, all the social medias. Mamli at Guest Lounge ngilabathola kala khona. Inumber it's 076 086 1205. Nglas khona shootela le podcast. Sikhuluma na Lucas Twala. Before Lucas Twala, shout out to Chill International Beverages for sponsoring us with one of this beautiful energy booster. So ubabonile ku previous episode bakhona sihambisana nabo and awungayithatha Twala inyenje uthi qhwa masiloku sichubeka wehlisa mina kungasabi kuyivula. Washa but Lucas Twala my brother ukhulele kuphi? Kweqala nje nami ngithanda kubonga kakhulu ku GTZ kuthi ngibe ngilomunye wema guest lapha ekhaya. Akusiba ngaki maybe laba khona kufinyelela maybe la emigodini lesihamba sibhace khona ngoba kuyateka ukuthi uma sesingasadlali ngasikhathi badlali bane kuba sikasinyana kutholakala. So hayi ngiyabonga kakhulu ukuthi hayi iGTZ ihambe yangithola la ngikhona. Mina Lucas Twala wakhona lapha ekhaya eNkomazi ngilapha eJP Reef next to Border Gate, Matamo Border Gate. Okay. Yeah. Bekuna team ekhaya kini Twala. Mangaphosisi ngidlalile nayo ngisadlala ku Castle. Bekuyi Saint beyakini o ukhulu udlala kuyi? No, not ukuthi beya kithi. Just ukuthi sine singumndeni lomkhulu lo dlala ibhola. Sine njengathi ekhaya singe8 besing8 bafana and sidlala sonke. So I majority lapha eteamini including nalaba bakababe lomncane bafana besiyenda vele nje i-first 11 ema reserve akhona nje Twala nje kuphela. That's why kwabukeka ngathi le team yakini. Yes, I see yasekhaya team nje yase Chappies. Ngidlalile nayo
nanyala ngathi mhlambe lomlandvo lona utawuphikisa yini kodwa ke linyendi lebantfu lebe babuya ngale mbombela batodlala ngala bebati ukuthi mabadlala neSaints unganathi manje ngehalf time unganathi manje ngehalf time mawudlala neSaints unganathi manje ngehalf time bekubangwa yini uyakwade ngikhuluma ngakho akusiliqiniso lokho manje uyaqala kufa angicali kuva iruma iyahamba but akusinjalo emzabeni temithi ukuthi maybe besinemuthi ukuthi unganatha imani noma ungathinze imandi and then kuyabe sekuyamoshakala no thina nje vele nje self sibacu vele bosithola la kithi le yemanda uyadi kuluma thwala ungasazi hayi ukuthi angiyati ayikho le hey madoda athi udlala neteam phela vele mangumdlalo webhola ku interval uyofika unathemande leto ungafika unathemande utitsinzile ngiyakutshela 45 minutes wokugcina niyoyifuna lebhola but ke from Saint ushilo ukuthi ningumndeni lomkhulu that's why le team kwatiwa ngekuthi yakhabo Lucas Twala so ni 8 and ngile ngaba nelithuba ngadlala nabhuti wakho eSwatini so from kukhula enkomanzi ufika njani eGauteng ku-Orlando Pirates? Orlando Pirates ngifika ngekuthi bhuti wami khona bhuti wami lo weqala angathi ukuthi information wayithola kubani ukuthi i-Pirates yendisa ama-trials eJoburg sekungelo wafika ke naleli gama kwathi endoda kusasa babe sivukele eJoburg lapha kunema-trials e-Pirates. Unangakhi iminyaka by then? By then I think bekuna 17 or 18 yeah ngoba ngathi mangifika le ngafika ngangena ku under 19 so ukuthatha la ukuyisa eJozi waya kulama trials kude lebo coach bePirates bebatsheliwe ngawe something because makuyiwa kuma trials kunalento yokuthi si expecte lomnye umdlali siyamathi batositshela masafikile so ufika nje awathi umuntu no ngifika ngiyamathi Palacios nabo bese bangadi nabo Herishing but satana ku national team sike sahlangana from kulama games asesikolweni ku KFC okay and then kuye kwasimasidlala ma high school iZB yaselikazi yes yatholakala ilona ke ingicela ukuthi ngihambe ngiyoyilekelela yangipika and then ngayilekelela sagcina sesiya ku Newcastle lapho kuyophelela khona tournament sahamba lapho ke si Lowfield nayo iZB ngilaba fika bangibona khona ke bo Palacios nabo Herishing so and then umakeda bhuti wami sekangitshela ngama trials ePirates and then ngingadi ukuthi kanzi ngiyofika ngithole bona laba le Palacios ubeka i-head coach ngala e-national team under 23 kanzi nangale Pirates nguye i-head of development so mangifika ngale saselayinini kusasenjalo nabhuti wami and then ngiyambona hawu le ndoda le ngiyo lela and actually kahlahle bengikwatile ngoba kungicosha kwami ngale ku national team under 23 bekungena reason ngoba bekudlala mina kwatholakala abaselector umuntu lebeka ngadlali left back kule national team before uya ku-Orlando Pirates before ngiya ku-Orlando Pirates udlale ku national team ungakangeni ku-Orlando Pirates ngingakangeni ngiya kuma trials okay from kule ku KFC and then baselector i-national team sathi masibuya KFC and then siya e-School of Excellence i-camp yakhona beyikhona I think about beyabo 3 weeks in silapha seba selector for national team so and then from lapho ke kudlala mina bahamba final selection bakhetha lenye ingwenya ka7 bashiya mina ngakwata from there ngathi hayi ibhola sengiyayiyekela indaba yebhola ngabuya ngathlalela la sengiloku ke bhuti wami ke seketa sengiphindisela back eJoburg ngingafuni nakhona ngoba sengine experience ukuthi sengidlalile around and then ngiyabona ukuthi la khamba ngema connection nani and even labangidropele yona ayikho uyabona so masifika le
bebangaka ngi-expect. Yes. Apparently futhi kwendeka long story laphiyana. Uma sifika laphiyana, okay nangiphala show ngitshela bhuti wami ngithi awumtshele nje ukuthi una Lucas Thwala uyalathi igama lami showcase. And then uyaya bhuti wami fika uyamtshela wanela nje kuva nje ukuthi Lucas Thwala wavele wahlanya phalafala. Ne. Yo watseta ngala wafika eta ngithethisa lapha wena yini story sakho ukangaka solo ngifunana nawe inelsprit yonke kani wena uhlala phi kanjani waye akufune angakuthole icingo bekude eish icingo bekude but I think wena wayimosha ngekuthi maybe wathemba ukuthi obvious bayangathi lapha etikolweni nesafa iyangathi njengoba sizidlala under tournament ukuthi mabangifuna bawuvele bayeka safa ukuthi esikolweni lesithite ukhona inini manje ngokusho kwakhe yena wathi ubekeda kasafa afika ngifuna mina kuthiwa igama lithiwa hayi asamathi lo muntu ibhola ngathi wayekela solo eta ajika ngikusho kwakhe masangitshela ngithi mina solo ngiyadlalela mina solo ngisekhaya athi wena ngikufune kakhulu so yaba kanjalo ke unikiwe lithuba lekudlala lapha kulama trials ovele nawe weva nje ukuthi nangiphalashaze so ngitfolile bosongasanandzaba bose wadi ukuthi ukhethiwe. No sengakabi nesho into la yenda lapho kwavela wabita lama coach under 19 neweyebo yes iyebo yes reserve le Pirates lokuthi noma even so over 20 or over so ungasi under 19 ufola lapha mawungekho nje ku first team ufola ufola lapha kuyebo yes wabita bona ke labo coach labo wathi hayi buyani ngibukisana le player nali wasetha i-lineup wamisa le game lebedlala ema-trials wasetha lenye lineup wangifaka wathi dlala left back about maybe 2 minutes 3 minutes njinja dlala center back njinja dlala defensive 6 njinja dlala striker angidlalisa onke lama position so then bavele bakhatha la bathi hayi saluyekela salubuya bathi engwenye kahle ngiyiphi position yakho loyidlalako wena ngiyiphi vele position yakho mabambuta laba babuta yena phalasho ukuthi wena umselector wambona wathi nami ngize ngimselect ngimade lo mfana le kule low field lebe kadlalela kuyo hayi le Newcastle ubeke into umhlolo lo mfana i-team mayidliwa uyaphambili ushaya igoli angicela kushaya igoli uyemva e-center back uyovala futhi khona le ngambuta ngathi udlala i-position akazange angitshena khona Nyalo same thing ngathi Nyalo ngite as a left back Nyalo ngidlala left back and then kwatholakala lapho ke hayi sebangibanga ke under 19 neyebo yes kwatholakala bangibanga wathi ngoba usaqualify kuba under 19 asangena ka under 19 kwatholakala ukuthi hayi labafana abancane kakhulu angibeva uyabareya angibeva bathi akangene kuyebo yes ngangena kanjalo ke kuyebo yes so ka under 19 akwadlala isikhathi angadlali vela ngadlala even a session ngagcina nje leso sikhathi nje ne so bathi I know lomlo ulungele ukuthi angadlala tikuyebo yes not la ngibani coach kuyebo yes by then bekung timer la papi no Bennett le shows and Bennett le shows ene kwaba I think kudlala nebantu abadzala ngisala ku amateur kwangisida kakhulu ngoba khumbula ukuthi ngisuka le mina ngifika le ngina 18 and then bang expect ukuthi ngidlale 19 and la khaya ngidlala nemadoda ngidlala ka Vodacom League la khaya ngidlala nemadoda mangifika le mabatsi under 19 team yendo beka Vodacom isenzi yes labe nisiroba khona ngaleli kazi isijubela ukuthi singandluli ngale siqualify masifika ngala andluli ngale phela there's no way ukuthi ungandlula ngale so bokhuluma ukuthi usitakele kudlala neMacrotman this side mafika Orlando Pirates akwabi nema challenges angabi nema challenges ekudlala noma confident hayi everything ivele yabalula la ke benjani impilo yakho ukusuka eNkomazi from umfana lomncane loaded that development
lephelele complete development uye uyodlala eJozi uhlangana nebantu laba well developed now uyabona mawucetha kujima ukuthi ayabona lentwana leya no iphiwe lentwana leya beyinjani impilo yakho kuye boyes ngibani lo wakwenda wakhona kukhona kufika uhlale ube kahle ukhiphe elivalo udidlala ibhola yakho uyenjoy impilo yami ayizange yaba bad especially phakathi egroundini ngoba phakathi egroundini vele story sami bengisathi confident bevele ikhona ukuthi ngiyathi ukuthi yahlala la nyaweni hayi kuyithatha umsebenzi weta naye senyaweni kuyo 100% sure ukuthi ngiyithethe there's no way ukuthi ungandlula so confident wise hayi bengimnandi lokufika nje kwaba i-challenge lapha maybe kwecala ngasho ukuthi ngishintsha kwe-environment mina la khaya bengumuntu nje vele welisondvo too much and then ngikhululeka noma ngidlala ngikhuluma nebantu engibajwayele ngafika ebantwini engingabada ngiyathula ngaphika mabafika basekhaya bathi yo lo muntu ukhuluma lo and then mangithola nalabanye abantu bathi hey lo muntu uthulile lo bakumangala uthulile lo so bengilowe muntu ngathi mangifika ngale and then ngaba more quiet and then mangithi ngiyabuka ukuthi kuphilwa kanjani nendzaba temasonto athi ngenwa ini ngasho ngathi okay la kuyiwa sontweni akwendiwani lapha nje utele nje ibhola uyadibuka nje so and then ngiyole aba challenge and then ne language futhi most bebakhuluma iSotho Pedi Tswana and then amaZulu a few nyana ngibani mngane wakho by then benginamngani and then ngafike ngathola bekakhona omnye umfana loyi1 waselikazi okay Londeka Mazia yes lo phethi left yes benginaye Londeka Mazia la ngafike ngathola yena lapha and then roommate yami ngaskimana bangifaka nalumfana wasevenda ngimashudu ndo manje ukhuluma njani usivenda nemuntu no yena bekashasi siZulu so and then besihlanganisa isiZulwini mina naye. Okay, so ngema Sunday ngidlala ibhola. If mangabe ningadlala ibhola kude lothi ngicela ke sondweni. Alingenwa lisonto. No alingenwa ngikubuka kwambe kufuna ukuthi utiyele ngoba siyahlala nje lapha eClubhouse kude lesikwendako maybe laba locally and then batambela baya emakhaya ininsini bakhashane ngisiyadlalela sibukele ema TV noma siyadlalela kude lesikwendako. 2003 uthola ipromotion or 2002 then 2003 uyaqala uyadlala tukwe senior team mawufika tukwe senior team ufika usuka ku development ye Orlando Pirates kuye boyes uyapromotwa uya ku senior team ulanzwa ngumuphi coach senior team lokulanza tukwe development side lapha kwendeka story lapha sithinde story sifuna le story story kulama podcast lengibenawo angizange ngikhuluma le story lapha ipromotion yami itange ukuthi ngiyadlala ke boyes regular yes and then nakhona ngishaya net but ngidlala ezi left back shaya net nakhona vele kwathiwa free kick noma ise center lapho ke power signing lapho ke ngiyathumela lapho uvela ngibeke kanye ngithi ngingamane nilinze rebounds lapha shaya ngifase 69 for yonke rebounds and then sekufika isikhathi ke sekuthiwa under 23 le B under 23 yes yakhumbula ukuthi bekunalo makhulu span and then sekunale B lo le B le kucoacha Khonti kubheka yes so uyabita ke lapha uthi hayi ufuna uyaselecta la under 23 ba select under 23 kule B la kithi kuyebo yes bafike basho lapha I think about 4 players or 5 players basho ukuthi hey kuselectwe bani the very same thing le ndeka le esikolweni School of Excellence ukuthi bakhethe lo longadlali lengimbeka ebenchini kuhambeni same thing yendeka manje sengikuPirates Development baphinze bakhetha lo ngadlali futhi ku left back kuyena ku national team phinze kusala mina le part lengaka awatsho lento ngihamba nayo everywhere
And then luckily I think about after 2 days, 2 days or 3 days, yaphinze yabuya ibhasi national team. Sejimini na ibhasi yajima lapha yaphinze yabuya ibhasi national team. Naba bocoach bayehle. Yeah. Nguye khonto ikubheka. No. Khona lo mfana lengimfunako la. Akusinguye leninginikena. Kukhona baphi labafana. Ababe ngidambona mina. Okay. Asho ngikhombe phakathi ejimi. Nathi nayi lengwenye lengifunako. Ngiyayathi lento lengifuna nayi lengwenye. Ngaya kanjalo ke kulo national team. Ku national team. Yes. And then ngiyadlala national team, ngiyabuya ngadlala ke Boys. And then sengijoina under 23 le A. Yes, the real one, The real one. Yeah. And then kuhamba isikhathi sengimi lo dlala ku development adlalela I under 23 EA. Lapha ngihlangane nema player PSL lapha ngimi ngedwa we development. And then ngala ku Pirates okay problem ikuphi manje ukuthi ngipromoteke mina ngiye ku first team ngoba lapha ku under 23 ngidlala nema player first team ngala PSL ngala etimini kuthiwa sekuneligama lithi hayi usengabi ready ukuthi angadlala ku first team simpromote nyana yaphela isizini apromotiwe ama player ekuya ku first team ngisele mina ngapromote lo dlale nawo uthi kweyeboyes yebo nawo lo wabona ukuthi mara mchana ngabe khambe mina ngisele futhi mina makuthiwa national team ngiyangala national team under 23 ngihlangana nalama player first team ngidlala nawo masibuya ngala itimini ligama akekho ready kudlala futhi nalama player la ku first team Pirates mara lawo aladlala nawo ku national team sure kwahamba kanjalo and then kwatholakala sengibitwa ke utangikwatela lo baba ngayilaleli ngayibhali ngesilungu and then ngeke kwakude lo tokwata kubalo baba and then kwatholakala ke ichairman sengibitwa ngiyo ke street sengibutwa ngiyo street endoda wena kani la ku first team kuthiwa wena usengabe fit kahle ukuthi ungadlala first team udlala kanjani la under 23 Dr Ivan Khoza ucabanga ukuthi aze akubide le information bese ayithole kuphi I think bese ba notice le the way kwendeka ngakhona njengoba ngisho ukuthi ngala ku under 23 ngidlala nema player ePSL and angihlala ebenchini ngiyadlala first line up under 23 mara ngala eteamini kuthiwa ngisenga qualify ngisengabi matured enough ukuthi ngadlala ku first team mara kube ngala ngidlala na same players seyangibuta yona lento le uthi kuya kanjani bathi awukho ready wena ngala ngathi mina hey nami into lengingayathi leyo wathi okay from now Monday ngifuna ejimini first team kuthi umuntu otakubuta kuthi umuntu otakubuta orakhulumisa umtshele etekimi wena nyalo mabhutsi akho yonke into yakho konze dressing room first team awusayi kuyeboyes wena kahle upromote chairman kusuka ku development side right ihambe kanjalo wena kahle upromote chairman Dr Ivan Khoza kusuka ku under kuyeboyes uye ku first team ngibitwe nguye ngibani I first team coach ngibani ngikirjini ngibani ngikirjini lo empandla lo mawufika yeah bekunguye but vele besikade uhamba ngoba wathi makahamba and then I think Palacios wa take over okay yeah ufika ku first team ye Orlando Pirates ngibani lo dlala regular ku left back bekuna ba left back bekuna Chikoya Chikoya na Abedi or Abedi ufike after I'm not sure but bekuna Chikoya okay hey cha akavami lokukwendeka lokho hey so mawufika 2003 obviously awuzange wafika eZarekula ufika uintwana ngibani lokwenda ukuthi useklishe in ukuthi yabona nyalo ngisho ngendlela tinvo tendeka ngayo athi safana ne development side now say senior team
na ubona lo umuntu lobombona mhlambe manjima angena uthi hey le Grootman nyalo sodlana le Grootman ngibani lokwenda ukuthi usekle ini kuze yebo kona livalo belikhona ngoba but into le ndathi indvolula ngilokhu sibesijima sonke lapha njoba lapha emaground afolile and then first team ijima kulele ecala thine yebo yesi kulele s2 les3 kanjalo kuya ngekuya lama division so I think lokho kwasita kakhulu ukuthi noma so promotwa yeah at least ubajwayele labantu babona close range njalo maybe sometimes masicitse early etraining siyahlala khona lapha sibhabhalale sibabukele so and then kwathi masesiphuma upronyotwa ke so uyangala at least lelivalo alisabi kangangoba but liba khona but alibi kangangoba ngathi nje even before ngifika ma time la ngwelkamile bengibo bo papi bo Rapatlela bengibo ke laba ngifike kubo ngaseClear nabo and then bangilanda lapha endoda ungathuke relax athina siyakwata ngisho sekubukelile amagame lamaningi yenda lento yakho lebo uyenda ngale vele ngicale ukucoca nabo before ngipronyotwa uthi endoda wena kufuna saluta ngala wena utosilekele la ngala sicathule baba hayi uyasibabisa ndoda lento ngilele edzingeka ngala wena la ungasinceda nje kakhulu uGrarapatlela inbilo yabo bebaphila le vele sicathule why ushaya isicathulo why bosha isicathulo yile bekujabulisa ngesicathulo not ukuthi bangishaya isicathulo kuhlukile lokwami yeah hayi ukuthi bangishaya isicathulo ukuthi ngishaya umuntu yeah mawuthi abuka record lami red carding yesicathulo ngide okay hayi ukuthi bengishaya isicathulo ukuthi ngijabulisa ukuthi ngishaya umuntu noma ngilimata umuntu ngishaya ibhola hey bodlala lenye indlela ma bodlala lenye indlela okay ngibani lobe kashaya isicathulo kuwe na Rapatlela njoba ngisho ukuthi kuhlukile lo Rapatlela bekuwebo rafu lokwa mina lokwami bekudlala ibhola mina vele bengithola ibhola every time bo Rapatlela bebahlaba dzabula amasokisi yeah ubone ukuthi anyalo sofuna inyama nyala kasafuni wena lempilo yesina team Lucas mawufika nawe soqala kuthola igame time ngibani coach lokuniketa igame time nawe soyatibona ukuthi mina vele ku left back sengistarting seOrlando Pirates icala mina lo wangintroduce egamini ngipapik Costa di Papik ya kufika kwa Papik I think they take over from Palacios nakhona bekabambile ngoba Palacios bekuthi makuhamba icoach and then kusala yena so nalapha ngathi ukuthi senkhodle ukuthi bekhambe bani Barreto I think bekhamba Barreto wangena Palacios kwabamba yena sengiloku sebaletha coach ke sekuta yena ke Papik ke lapho bengisolo ngihlala ebenchini ngingakashaya first line up wathi makafika ke Papik wathi hayi player lami leqala la first line up before first game nje sasejimini wathi nali sekane position uqala ngawe wavela waqala ngawe ngoba bathi beka ngicoach lo beka jimisana yini la ibona la uyavuma siba jimisana besigijima hayi le ndoda beyigijimisa le ne gijima hayi besigijima lapha so ufika lo muntu ejimini uthi player number 1 nang Lucas Twala lokusho ukuthi sekushoda 10 badlali ku first team sekushoda 10 mina already sengilapha I think bekabona i-work rate yami ngoba hayi masejimini hayi ngiyaspana bama ngangena namanje nanyalo nje hayi saspana noma mathambo sagedletela angikwati kurelax amne the way especially ebholini noma ungafuni ukutimisela wakwabona ukuthi indvo noma ungafuni ukutimisela as long nje mayisengatini uyabona ukuthi mawujabula kwenta kahle mayikhulumisa lendvo ivuma awubuki nasemuva you know the question ngifuna ukukubuta yona ngiyibeke ngamabomu from ukuthi ifike khona so ufikile Papik so yasiqala kuOrlando Pirates so ku starting usupporta yipi team that's why the question ngiyibeke ngamabomu usupporta yipi team
I think that time ngisadlala bengisupporta yona iPirates kancane bengihalf ngoba Ngiyiphi lenye half? ngikhule ngilikhosi vele nasekhaya sonke sikhule simakhosi so kwanabo ngiyokujoyina kwami iBhakaniya and then nabo bahamba babese sebantshintsha ke sebaba amabhakaniya labanye abo mara labanye basala so and then mina ngasala ngihalf mina ngikhosi ngibhakaniya kanje. The reason why ngubuta ukuthi usupporta yipi team nyalo so khuluma ngale story sekuthi ku Orlando Pirates ube regular under Kotza Public nikhona kwenda njani mhlambe umfana lomncane lobuka le podcast uhlale ever interview a certain player lodlala leSundowns athi usupporta iOrlando Pirates lodlala iPirates asupport iChiefs lodlala kuChiefs athi hayi mina ngikhule ngisupporta iSundowns nikhona njani ku adjusta ukuthi seniya adjusta nyalo ukuthi madoda lana kusiyo le team lengathi ngifisa ukuthi mangikhula ngilodlalela yona ni adjusta njani? Kuya adjusteka ngoba in mind unaloko ukuthi la ngisespani lapha. Yes. Awunandzaba ukuthi baba uyayithanza le noma akayithanzile but ispan sami kwathi ispan sakho ukuthi ispan sami njengoba ngingena yini nyalo ba expecteni and then uyathi kusiloko kwenda nyalo especially njenga ibhola icruel kakhulu ngoba le performance mawungena unikwa leyo chance leyo ke ufuna wathi ukuthi leyo chance leyo is either iyakwakha noma iyakubulala and worse uma ukulama team lamakhulu ngendeka le chance uyithole kanye ungaphinzi uyithole so whenever leyo chance labakunika yona kufuna ukuthi uyisebenzise. Manje makudlala iChiefs neSundowns nibukela nibadlali bePirates ufavor iPirates nihleli la nihlala khona nima players ubukela iChiefs neSundowns iChiefs mayishaya igoli uyakhona kusuka umcelebrate wena ekubeni ubukela enkanjini yeOrlando Pirates angisho wena vele ukhulu ufavor iChiefs uyakhona ukuthi yabo yes uyasho ukuthi angathi ngidayiphendula ujabula ngenhliziyo uyajabula maybe ubuye nganeno ungajumpisi kakhulu phela nawe noma wendele ngathi kukhona into lobo uyifevela kona kwaleso sikhathi nyana hayi ukuthi uyayifeva wena ngathi ele play bayidlalile before bashale akwayishaya hayi uyayibona into lefana leyo kodlulise nje look around udlale nebadlali labaphiwe koLorlando Pirates mhlambe kubala 2 yabo ngibani lothi makagcoli jersey leOrlando Pirates usho ukuthi yabo lengwenya yayiphiwe le lodlale nabo usho ukuthi nawe yabona amayigcoka lijersey bamba ibhola uyavuma ukuthi amadoda umona phansi let's othi phiwe ngedisk uqala maybe nakhona mangibuka nje overall ukuthi mawubuka leli player ukuthi okay singena leli player leli yalibona ukuthi li hungry for lento lelingenelako and alikathuki and emnike nale bhola utakusebenzela or akaluze le bhola utayilwela una cishe everything lo itsinga kodwa kweli player yes awekuqala ngasho ukuthi ngigift the late Gift Lerem why le ndoda leya be isehla nje emotweni uboyibona ukuthi lento leyo yenda iyayifila mayithe groundini noma seyiyagcoka e-dressing room even ejimini tshela kahle sambe boy asibangene boy uyabafuna noma simile lapha ethanelini lapha mangabe nima opponent ungasho ukuthi ngasikhathi ungambona ngathi uarrogant onjani nisamile lapha ethanelini tasha ngibane ngibukana naye lo ngwelo awutawusebenza boy asiye boy bekakutshela lo 99 and man ngene groundini leno lebekayisho akadlali utakusebenzisa utatha ummakha noma wendani utabe usebenza kule yangwenya leya bathi lokunye lebekaphiwe kona bekafit kakhulu bekathandza nalokujima njoba ngisho ngithi akavami tithatha ukujima akavami normally lo lophiwe unalokuba nokuba lezinyana sometimes
angabi noma professionally kahle uthola ukuthi ngasikhathi nesikhathi siyamshaya uba late abe lezi ngasikhathi noma nekumakha nekwenda nje into yakhe nje kufuna ngathi uyaphushiwa every time mara hayi le yangwenya leya. May his soul rest in peace. The left, give Tilerem, chess number 7. Where's 2? Where's 2? Let's two. Mine kuya ngema department ukuthi nyalo ngikhetha labadlalako, nyalo ngikhetha labasebendako. Yes. Labasebendako lomnyele ngamkhetha ngakhetha Lucky Lekhwati. Le Grootman leya ayinge ukuthi inzala kuwe onjani. Leya ihlale ready for ukulalela leya Grootman. Okay. Nayo ihlale ready for ukusebenta. Okay. Iyati misela from first whistle up until to the end. I give up iyalwa mine ngiyathi ukuthi mangufasele yona ngala ufasele ngala boma nebandlule bantfu mangabe kumele bandlulile party kufuna babe basebenta. So ngibani lebeka vila pha kakhulu? Ya usho ukuthi abole iyavila lapha ngeke ukutalwa nje iyadvila phela. Hayi ngeke ukutalwa ngekutendisa. Tangicolela umngane wami cheaper likweleya Steve. Yeah. Kuyana mara lokwakhe ngoba lo mntu loya uphethe iwork rate and uphethe speed. Labantu labaningi abamathi ukuthi une speed lo mntu uyahamba loya. But ngalendlela unekuditshela nje athi namhla ngifuna ukugijima yabona lokwakhe nje. Yes. Lokumaster. Kuvilapha kwekutendisa. Lokuthi ngoba bekuba nesikhathi maybe sometimes uthole maybe njengapapi na uthanza ama hard work ayinini uthathola kusewenda lo blaze bakhe Steve uthathola sebafuna kulwa lokwaqobo yebo uthola ukuthi usuyamthethisa vele lokwaqobo lokuthi wena ngezidlalwe nguwela asisebenzela inini ene athi inhloweleni nawe Steve lokwakugcelele nje inhlowela wena hayi wena sikanjoyitha wena nini uyabona into efana leto but ngilokuvilapha kwekugcelela nje lokwakhe kwekudlala nje. Ngibani lebeyitselela kakhulu lebeyithanza kuGwarana kunyathana lo dlale nayo Gwarana hey laba besigwarana sibaningi ona umlomunye wabo hayi lapha cishe sonke ne besanza but umuntu lebe kufuna ukuthi uGwara uhle ubuya nganeno nguye lakhe uyashesha nikuthatha into serious and then uyashesha futhi nekundlulisa at the very same time nyalo ngathi ukwatile nyalo futhi uyahleka uyabona so nanomdlalisa ngekumGwara kufuna ubuye nganeno and then lomunye sangweni hayi vele akadlala uyabuka ukuthi udlala nabo bani ngeke nimdlalise nonke uyabathi bantu kufuna ukuthi badlaliswe bamgware hayi ukuthi ungamgwara nje nanoma ngangibani ukuthi uyamgwara nje. Ngibani lodla kakhulu lobekadla kakhulu lapha kithi lapha lo wathi ukuthi mayifike kitchen hale yabulala Pirates good umlebe kadla kakhulu engahlangana naye the time ye Platinum Stars Barakat angathi igama lakhe ngibala igama lakhe ngilathi igama lakhe co mara besimbiza Barakat adlala ngeleft nje wadlala esuswini even nyalo lately bekadlala ngathi bekadlalela ini ugcine sadlala ngasadlala la suswini Barakat. Okay, I know. Don't checkela blue. Esibuye ukuthi ngibani. The reason why I'm bringing all these questions it is because team yakhiwa all these factors. Badlala ba hard work, badlala ba Chicago, badlala laba Villaphako and everything. But kuhlala kwakho Orlando Pirates, you had a good spell to welcome Orlando Pirates. I'm looking at the games, 90 games. Akusinoma ngangibani ngadlala ama 90 games. La in between kule 90 games you created friends, you created brothers, you created enemies with my opponents. There was a time la Lucas Twala seka inhlitiyo Orlando Pirates. La unikota ama penalty. La Lucas Twala
seka ngokonke kweOrlando Pirates balandzeli beOrlando Pirates mabangakuboni ku line up mhlambe kungaba injury or mhlambe i-double booking ukuthi uskiphile inhlitiyo yabo betiba bhlungu leyo decision leyo lokutibona nawe ukuthi sengiyathenjwa la Pirates unikwa ngimuphi coach lento ekushaya ama penalty lento yokuthi saluyithatha lento saluyihola saluyilidi Orlando Pirates. Yabona when it comes to leso sikhathi leso ke there was a time I think Rudy Kroll but bengasinguye kuphela bebazama kunginika bengayifuni nalento elibhandi kahle yes bebafuna unginika nje vele bangigcokise lento ye leadership but bengayifuni ngoba bengathi imthelela yayo ukuthi if ungena timing iyayiwisa performance yakho mina bengifuna kuba ngilomuntu wokuchubeka solo ngi hard worker ngoba ihamba nema responsibility lamaningi lento ye captain nani ukuthi tonke tindzabanyana letivuka kokufuna ukuthi ube khona yonke into lekhulunywa kokufuna ukuthi ube khona ngalama interviews left and right and center bengiyala ngaleyo reason leyo ke okay but ke ngangazivumeli nalesimo sekuthi okay nyalo ngiyabona okay ngathi se bangifila nema supporter and everybody yangifila manje nama ngivele ngikhukhumuke nami ngibe lapha high ngithathe wonke lama position ngavela ngathi la angiremain ngiphansi yebo lesimo ngiyasibona sona sesengiphakamele mara mina angiremain phansi I think kwangisita kakhulu lokho ya wakuthokodela kuba ngicaptain weOrlando Pirates it's something lo ayithanza mawubuka nje icareer yakho uyasho ungasho ukuthi ngayithanza lento le decision labayenda ngayithanza ngoba mina self beyi motivation kwayona kufuna uzubuke as a player ukuthi wazofika kwale position lethi ku team lenkulu eMzansi ukuthi sekubukwe wena sebafuna nokuthi ube yicaptain vele sebayakuphusha kusho kona ukuthi kuningi lo positive lokwendako bosha ama penalty goalkeeper lothi ngalesikhathi kusadlala nine lomhloniphako ngibani because mangikhumbula kahle benivinjelwa nguMonip Joseph Monip Ngisenzo Chansa kule 3 ngibani lo ngasho ukuthi cha inhlitiyo yami beyikhuleka mangabe ngidefender kuvimbena ngemuva cishe bonke beba tough nedi ngoba lona lo uthole ukuthi bekaba nelanga lakhe la leyo maybe leyo mistake ngoba uthi uyabuka Senzo naye beka good mara naye unato tiwombe takhe athi uyatrapper ulandzene thini uthi uyabuka naye Monip beka very good uthi uyabuka unemalanga akhe naye ayithatha ngephandla ayiqupha ayifake phakathi epolini Isaac Chansa naye uthi ambuka naye ubeka flyer naye bake bamdonsa base center lapha saze sahleka lapha yo yafika dressing room yaba inkinga half time bekafuna kushaya wonke umuntu kuthi niyamhleka kuthi siyamhleka lapha kude lo ngazange ahleka washaya ngilavas muhlale sidlala eRustenburg ngeke ngikhohlwe lokuthi relax libhola idlala le sonke yo angathi lavas ukuthi watshelwa ngibani ukuthi asamshaya hey washaya yabo lokuthi bashaya ibhola nonke la ground nimi nigoceta andla nibuka hey ayamshaya angathi wa calculate kanjani wa flyer le bhola yangena not etulu kakhulu ngoba izange ithasha lipole so yabo if izange ithasha lipole shokuthi yashaya beyihamba within the range khona la mara lo le bhola yangena la mara wajumpa lo mntu ayetulu angayitholi asikhulume ngeSoweto Derby iSoweto Derby ngilomnye umdlalo lo baleka kakhulu lomkhulu ku calendar ye football yaseNingizimu Afrika ngilapho abantu labanyenti from different countries from Eswatini, Mozambique, Lesotho
baba nelanga lekuthi abafuni ukuyiphonya iSoweto Derby. Nemathikiti akhona akahlali. Bawavula nyalo shaya sold out. Udlalile kuSoweto Derby. Ngiphi iSoweto Derby yakho longeke wayikhohlwa empilweni? Lengeke ngayikhohlwa. Lesikhathi silingcwaba likhosi besikuphi besemafikeng. Asalisha khona 2-0. La ngikora khona i-second goal ngenhloko. Awukhohlwa ngoba wakora. Awukhohlwa ngoba wakora. No, lapho azange sinika chance lapho. Yeah. Lapho sayitsheleni lapho bese kufike boteko ke lapho. So uphethe boteko nabo gift nabo tsona nabo cheese hayi wonke umuntu hungry. And I think kubo ngilesikhathi icetha kufika bo Bucklet nabo Torrelba. Yes. Yeah, nabo bashisa ngalayi. Siyakhona nje sitsala abangeke. Namhla kuyanyiwa. Dathi tsuka nje ebhandini. Asabe sihlala kubo. Sathi lipoli. I think wakora or Mahuto wakora yena teko yini first goal. Before half time ngabe ngiliphinza sathi 2-0 nje savele sabacacisela early. Hayi lapho hayi. Ngiyole aba special ke. Longeke wayikhohlwa lana ahlulwa khona nihlulwa iChiefs. Una ingcondweni yakho. Lekuvisa abhlungu. Lo waphuma nawe inhloko ibheke phansi nihlulwa likhosi. No le ngivisa abhlungu kula khona mina bengekho phakathi egroundini vele ngiphakathi egroundini bayathi ukuthi abana chance kahle shothi iDerby lo idlalile awukwakwa iluza angake ngayiluza kwala ngisho even ngibakorele Ellis Park on goal ngabakorela Ellis Park on goal bahluleka kuwina kunjalo ngibakorele ngiphakathi vele egroundini hayi noma sengibanika hayi ngiphathe groundini abakase bawine le yangivisa abhlungu kakhulu iDerby ngila khona bengingaphandle khona abhizi lo Msona khona atendela khona leya 3 la bekafikelela khile khwathi khona hayi ngapho sabanjwa i-heart attack ngathi ngeke man hayi ngeke wayibongadlali bengilimele la injani bengilimela so in a history of football emlandweni wakho awukake wahlulwa kuSoweto Derby angikhumbuli ngiphakathi egroundini hayi angikhumbuli angikhumbuli usuka kanjani kuOrlando Pirates uye kuPlatinum Stars Orlando Pirates ngiya kuPlatinum the time after World Cup ngihamba ngenda i operation yana nje yokcleana lidolo bekongicleana not ukuthi bebongisika I think lokho ukuthi bakhathe kancane then bafaka umshini ba clean bengiyoclean yes and then mase ngibuya ke batholakala ukuthi isizini seyiqalile ke and then isahlala phansi na Floyd wathi hayi njengoba ubuya so ukuze ukhone kuba ne momentum futhi kuthola game time and then Floyd that time ngilesikhathi aye kuPlatinum I think beka manager ngale yes send then yaba kanjalo agreement ukuthi hayi vani wena utangala utothola igame time and then tasima kuphela isizini ke and then so uyabuya ngala and then ngaya khona ke for 6 months were you happy yakujabulisa la decision hayi be grand bengina stress phela lapho ke bekunga after World Cup and then nami ngisabuya ngisatshela ukuthi ngiyadlungiselela ngifuna ukuthi mangibuyela vele eskimini ngibe right akuzange kwaba nje vele iagreement le right mina nawe okay final decision kuhlukana neOrlando Pirates ngibani lo decide ukuthi sihlukana neOrlando Pirates lo lokubita akutshela ukuthi umshado wakho neOrlando Pirates uyaphela angeke ngize ngikutshele up until today awuzange wabuda bangibalekela bonke kude lo afuna ukungifacea bagcina bangithumela khona lebeka imanager bekungibani ka bekungisenzo I think but ungisenzo yini acetha kufika nje ku Pirates kunguye imanager bathumela yena nakhona besolo kubangidoja bagcine bathumele yena and then kwaba ngilenye nje up and down nje lesinye story yini ucabanga ukuthi bakusaba mawubuhleli namuhla uthi ekusakani namajida waya ngazange ngiconza
mhlambe tikhulu takhona lo tibalako nabo coach ucabanga ukuthi kwaba yini ukuthi waye ngangiqonze la majita ngitshela ngicabanga ukuthi kwaba i-contract ya beyinani beyithini contract kuhamba kwami ngiye ku Platinum Stars yes ngihamba ngisayine a new contract for how long for 3 years for 3 years okay and then ngisayina 2012 yeah ngiya ku Platinum for 6 months kumele ngibuye ngala ngicala a new contract leyo phela 2014 okay and then mangibuya ngala shokuthi inamba seyikhalile ukuthi ayikhona lo makabuya shokuthi kufuna ukuthi ahambe mase ngibuya nakhona bengasingimi ngedwana nabo mabalane nabo dukuduku bese sonke mase sibuya lapha yeah kwaba nje nemfirifiri nesiphithiphithi nje bangasiconzi sagcina sesijima ngisho sodwana yabona sola nabo solo uyabona nje kunaleyo mfirifiri nyana and then into le I think lesabashanga ngilo ukuthi angeke size sibute umuntu ngeke size sendeni thina njengoba sisaqashiwe senda lokhu la lestele kona uma bathi vukanini ejimini siyavuka sejimini mabathi hambana ejimini ngo2 siye ejimini thina senda lokho so I think babona ukuthi lento leyo ke ayibasebenzele kubantu bakubuti akukwata kwendini kuyachubeka nje kwaqala sekuhamba nga11 ke manje siyabuya ejimini akekho lo hawu lo akekho hey kanjani yendoda ukumanje yini hayi ngitholile clearance yami hey ngihambile wathola lithuba lekuvalelisa ku chairman Dr Ivan Khoza ngisa wasihlukana neOrlando Pirates wa SuperSport awuzange walithola lithuba lekuvalelisa ngizange up until today azange sikhuluma azange sibukana even namhlanje even today awukwake wathi ene ngoye umuntu lengasayina naye ke kude umlomnye lo watiko nguye umuntu lengasayina naye ngikhuluma naye mina so kude naye la kusho ku kude la till today uhambe nini kuPirates 2012 2012 in 2012 mambe ngobe 2012 so makungendeka uhlangane nechairman ungayibuta kuthini yini lo ngakusho hlangane nje na Dr Ivan Khoza after lesikhathi lesingaka yini lo ngalolo ngambuta kona thwala olonga kusho ku longazange wathola isikhathi sekukubuta no mhlawumbe ufuna kubonga udibane naye nje Dr Ivan Khoza asasithi ubukele le podcast asasithi uyofika abukele le podcast yini lo ngakusho kuye umbuto lo ngawubuta lengakusho kwena mangabathi ayibukela le podcast lengakusho nje ukuthi hayi indoda ngiyakufuna wena ufuna Dr Ivan Khoza yebo ngiyamfuna yena but ukuthi ngathini maybe masihlangana nanoma ngabe kwendakalani uyabona akusho lokho ukuthi umuntu iposition yakhe so ungamthathela noma nami nanoma ngabe kwendakalani kimi ukuthi maybe mase sihlangana sekungatholakala inhlonipho ilahleka onjani akusithi into letfana leto mara nje sekungaba ukuthi ukukhuluma njengemadoda nje ukuthi indoda asesikhulume uthini la uyalifuna lelithuba ngaba ngiloko uma ngakwendeka yena ngiyafisa ukuhlangana naye one day uzamile inukile wazama ngoba phela ulegend yeOrlando Pirates ngicabanga bo Palashas coach Palashas mhlambe bangayenda le effort ukuthi bakhona ukuorganize yena that 5 minutes we know ukuthi indvodza lebhizi kodwa ke uzamile yini wazama imizamo ukuthi ukhona kuhlangana na Dr Ivan Khoza no angizange ngizame because ngiyacabanga ukuthi kwayena uma ngabe bekafisile ukukhuluma nami yena bangangifonela yena ngibide ngishive nanyalo if uyafuna ukukhuluma nami bangangifonela angibide for lo ukuthi shokuthi na iposition yakhe mina naye ukuthi simephi uyadi that is why angangifonela why ungadlali kulama legend eOrlando Pirates no lawo i distance distance yeah i distance ukuthi njalo mangilona mangabe badlala kufuna ngisuke la mina sho ukuthi mina kufuna kube neyami imali for transport to Joburg to Joburg but it's possible it's a big brand bangakhona kwendela lokho
uyafuna inokudlala wena I don't think lokuthi bawarana as a team lokuthi ba provide nga okay nga everything yeah uyafuna lokudlala yo kudlala ngiyafuna ukudlala ugcokele la jersey Orlando Pirates yo vela ngisatodlala uma kwendeka ngilona no inzaba yami is not ukuthi like maybe sekukwatelwene ne Pirates noma kusana relationship ne Pirates ngenzaba tamte kuhamba na lokho ke kuseceleni kodwa le relationship yami ne Pirates noma ne ma legend or ne ma supporters is still the same. Okay ngifuna sicethe le chapter ye Orlando Pirates mangabe ningena ethaneleni nishaya lesiphambano yini lenivako ufikana engcondweni nteni manishaya lesiphambano seOrlando Pirates manisuka ethaneleni ukilwa ba captain nekubabona ababala bathi 1 2 3 bese sebaphakamisa bekufikani kuwe mawuphakamisa lesiphambano leso lokho ke kufika tindo letiningi and then if ul player la ngcondweni yakho kukutshela lokuningi ukuthi njengoba uphakamisa labantu laba uthi abafase fasa phakani uthi abafase bayaphakama labantu usukumisa kunabantu abadzala lapha kunalabancane uma basukumisa kumfana ucethe utodlala ngabo noma ungabaniki lento labayifunako la ubasukumisela labantu abadzala awumsukumisela umuntu omdzala for mahala maqala igame basukumisa lapha uthi fasa uyacommit uthi phakania sesayifasa ke lento kenyalo fasa ndoda emnyama sekuyanyiwa kenyalo sekuyanyiwa manje fasa ndoda emnyama akufela ufako kwasho mbokazi akufela ufako yane asiyeke le chapter ye Orlando Pirates hopefully one day Dr. Ivan Khoza I so pray and wish ukuthi the more uyothola like game time yekudlana lama legend I think one day ungakhona kummitha lomdzala and then nawe ubusiseke ngaphakathi Orlando Pirates ngisho i team lethandazako e dressing room yo uyasho umkhuleko la hayi manje ukasithwala i-team lengiyabuta mina iyathandaza yeah besithandaza bengalunga la kuselati cup la yeah ha ngisho vinanya hayi ngashakwa sani ngabhubhula ngisho ngekuthandaza ngikhulumela kuthandaza bengalunga la kwendeka la kuselati cup la kuselati bafana la beselati ngeke wade bathi atithandaza kwekufana awumbi wanza hona hayi ngoba lamacanza Pirates ayafakwa lapha egroundini asiyekele wena udlala kusede amacanza ngisho bekude amacanza bekude amacanza bekunani no uyabona enzabeni liyona lenzaba leyo African medicine yes ikhona yaspana do you believe in such thing iyasebenza lento le hayi nekuthi ngiyabelieve iyasebenza ebholeni nethi sekuya ngekuthi lo muntu lo isebenzisa uyakwatini noma uyanishaya mara yona iyasebenza hayi manthwala abantu labanyenti bathi lento le ebholeni ayikho ithi nje kudlalwa ngemalde chairman kuthathwa imalde chairman kuthengwa African medicine abantu bathi ayisebenza ebholeni lento le kukhona la isebenza njoba ngisho ukuthi maybe kudependa nalo muntu lo suke nimtholi usakhuluma ngeselati yabo kunaloko labathi speed trap yeah lokho speed trap nguphi ngilokuthi elayinini ufuna kuqala kungena umuntu uqala ukusebenza njani lokho bathi uthi ngagalutsha nje lokuthi ngeke nagalutsha nje kutawuva wena player ngakusasa ekseni ne utawuhlulwa ibhola lebhola ngathi ukuthi indlule njani bengithi ngiyivalile lebhola and utawuva kusasa ekseni wena play kude la kungekho buhlungu khona buhlungu wonke lo mtimba so then utathi umuthi awusebenzi yebo khona lokunye la kungasebenzi khona mara
kukhona uyasebenza umuthi especially ebholeni uyasebenza umuthi ebholeni sure so vile mbukele uthi legend iyasebenza lento kuya ukuthi akwadi kuyisebenza asingene ngo2010 ukuphi mawuthola icall ya 2010 ukuthi kufuna uyojoin abadlali labantu awuselectwa because remember anzange na selectwa naba abanyenti I remember the likes of Bobeni Makhatha bazange babitwa lelicingo ulithola ukuphi lelithi hamba ecampini ye bafana kungendeka uselectwe uyodlala iWorld Cup yango 2010 le final 23 noma lelicingo lelithi nje mnaka thatha amakhokho akho uyotraina nebafana bathi bese baselecta lapha kini lapha ukuphi ngalesikhathi lapho I think besikhona eJoburg isong besingakavala I think ileague beyisa on sendeni satshelwa I think besibangaka besindlula ngisho 30 I think besiya kubo 40 and then sihlungeka and then basitshela ukuthi kufuna kugcine kusele 23 ayikho into le yababhlungu njengaleyo hayi bekuthafu makuya kuhlungeka ayikhona and into lebevisa abhlungu bobona ukuthi le spirit na the way sihlangene ngakhona sisonke akusamelanga sibreakwe akusamelanga khambe umuntu akusamelanga kubreakwe but inamba kushona ukuthi ifuna ukuthi sehle mawuhleli ubuya ku trainer basengayibidi le 23 players leyodlala ku World Cup bolibona ligama lakho ngemehlo engqondo kulabadlali lapha bengilibona but wakubona ukuthi ni 3 njengathi thina bese ngi3 bengimi ngumdlendle ngitsepho yes and then sisong 3 sonke sima hard worker sonke is good yes nedi sishiyana ngekuthi lo u strong kuphi kuku coach ukuthi ufuna kusebenzisa lo nalo kahle equal so i3 mangabe ufuna kumakha ufuna usebenzise lo mangabe ufuna lo overlapper kakhulu kufuna mangabe ufuna lo shasgupu lo crossako nangu lo shaba tackle nguwe lo so coach kwakumele achoose ukuthi so i3 okay let me take you back ngufunzele the players that represented Bafana ngo2010 Itumele Nkhune, Monip Joseph, Walters. Defenders Siboniso Kata, the late Anele Ngoca, Aaron Mkwena, Matthew Put, Bongan Khumalo, Siyabonga Sangweni, Tsepo Masilela, Lucas Twala. Midfielders Teko Modise, Lance Davies, Releniwe Letsolonyane, Macbeth Sibaya, Thanduyise Khuboni, Kagiso de Khatshwe, Steven Pienaar, Simphiwe Tshabalala. Strikers Surprise Morili, Bernard Parker, Kahle Khompela, Siyabonga Nomvethe. Mababita labadlali abang-23 beninguphi? Besikhona lapha ehotel lapha. And then siceda idina laphana. Washiwo ukuthi today is the day ke madoda. Announcement 23 men squad. Wakubhizi lapha ehotel. Phithitela nje gcwele lapha ehotel ama up and down lapha. Hayi bekuvakala vele ukuthi hayi kushubile. Lithini livalo? Yo hayi wabona lelo langa ya kwaba bhlungu angifuni ucambe ma kwaba bhlungu lelo langa. Njoba ngisho ukuthi uma ngabe kuya ngathi leya team bekufuna I think bese sing13 bese kufuna abasala bayiyekela injalo. Lokuthi kuphinze kuminuseke leya 7 leya sala hayi kwamosha futhi nje kakhulu. Even though besathi ukuthi vele kufuna kugcine kusele 23 but nje kuhamba kwalama player lawo ke futhi la egcina ayakuzange kuba mnanzi kwathi ngisho even bacetha announce
isikude nje lo waba ne-appetite anything nje wonke umuntu waphuma nje lo salako waqonze eRomini wafika wangena engubeni watilalela nje the way bekusede ngakhona mabafasa le starting mabafasa le starting kuthi kuyoqala kudlale wena yini lebe yendeka kuwe amahasha athina sifubeni lihashe bekude lahashi uyabona le ayikho igame eyangiphoxa njengaleyo game leya ku career yami yonke eish yabona le game leya ngiyole yangiphoxa wathi makubitwa i-first line-up ehotela kwathiwa first line-up nguwe ngathi uyabona lebe akangadi eSouth Africa uyongade ngale game le you wanted to send a message ngifuna kuyisenda nje loud and clear lo ngangade emgodini lephakathi emajukujukweni boNigeria bengifuna ngadi lelo langa ngabhala phasi ngathi leyo ndlula la kimi mina each and every game nanoma ngasi World Cup noma kuyini each and every game bekuba ne game ukuthi leyo ndlula kimi namuhla maqedza game ngimthengela ipresent le game la bengifungile ngathi ngale kuleli site la ngale ngiyalibulala liyafa lo tshela ukuthi yondlula ngale akakhohlwe yakuvisa abhlungu leya injury that's it isuka nje akuzange kuphela ngisho even 15 minutes yeah I remember very well ngila ngachuma khona lelinyawo achuma lelinyawo siya nje ku half time linyawo vele sengiyaliholisa eish kahle kufuna ngavele bangikhipha nje vele 15 minutes 20 minutes before iqala nje igame kwaba nguye nje coach wathi ayingeke zama ngimtshela inyawo lami bese libovu konke la ngaphakathi la ene bengine problem ye ankle okay and then le ankle bese right lapho ene ngiyalapha egamini indvele sengqondweni yami i-ankle ithi eish mangathinzeka le ankle ngiyalapha engqondweni yami ngicabanga i-ankle akulimali yona akulimali hamstring kuthi makusuka lapho kuzange kulimala i-ankle kuqhuma la ayisine hamstring lo msipha lo la ngaphakathi lo waqhuma aqhuma wona nje la tulethangeni lesithombe lesi sikukhumbutana uyabona ke la ngilebe ngikutshela ngayo ukuthi mina egamini mangena ngiyasho ukuthi namhla amadoda ningawari site lengala ngiyalibulala le 7 dani ngalapho ngala lingabalisi kune game ngala kuna game ngiyabulala ngala boyati lengwenya le Cristiano Ronaldo bengayati bongayati na kuqale before yona kuqale nani phela nani first half kuqale na yambeka ngale kayi2 kayi3 ngale corner flag bambita bathi akanshintsha engalo washantshintsha ngale masibuya second half kubuya kungena yena sebathi nangu lo Ronaldo besikhochwa ngisantana lapho basidanga Cristiano Ronaldo before game yena Santana babhizi bakhuluma ngayi Ronaldo nama player akakhona kudla ehotel kusasa mina ngiyababuta manje bobana lenikhuluma ngabo wena ufile wena hala ku Ronaldo yilo Ronaldo wendani ngathi mina ngiyokubatshela sike ngathi mina awufuna ukukhomba ivideo lo Ronaldo ngathi mina angifune kwakumati mina nje lokuphambi kwami lokugcola ijezi elihlukile ngicabene nako akwethe hotel kudla wathe ufile ngiRonaldo akwehli kubo ukudla ehotela ngithi mina ne stress esingekho mina ngathi umuntu anginanzaba nje mina nje kusase groundini lokugqokelela elihlukile ngicabene nako and then mawuvela uthi ngilo number 7 Ronaldo nakhona mina ngithi nguyekele loqala le game ngathi nginani lo qala game ngithi osho ukuthi nguye lo Ronaldo ke mina ngithatha yena uthi ngithatha yena half time but akusuye awukanze ngimuphi but nangu mapha kuyangena nyalo ngithi okay akabuye ke naye sibone ukuthi siphele laphi mina
and for sure ngicabanga lethamba mbita ngena emajite benchini avela ambuka athi wavelela thwala nayi lengonyethu bambuka ngithi mina okay nguye lo okay akede ke naye sibone siphelela laphi mina naye hawu makede ngithi okay ngiyaqala ngiyambuka mina one thing lengenda ke gamini masicala igame 2 minutes 3 minutes kufuna ngikuyekela ibambe special mangingakwadi kufuna ngikuyekela ubambe le ball and then ngikubone ukuthi wendane it's either uyayibamba le bhola utakimo yangiconza ufuna ukungidribula noma uyayitrapper uyayiphasa wendane kumele ngikubone ukuthi ngilele njani iplayer uyadithemba noma udithembi noma uthanza ukudribula noma ngiloyifaka ngala ushaye ngepace so ngiyakuyekela 1 2 3 ibhola uyibambe and then lokwendayo iphindze ibuye enini sengiyakubona okay leyo inga today le ngilele njile sengiyakuplanela ke into yakho ke ukuthi okay lo ngidamlapha kanje lo makeda ke seyasuka ke indzaba yami nawe nang Cristiano Ronaldo ground nangu yeta Cristiano Ronaldo naye and then angimati okay uyeta ibamba ngase center ukhatha phakathi ngase center ya pass nangayibamba nangu uyaya ngepace and then makaya ngepace without the ball ngihaya naye ngepace ngiheva ukuthi okay iyaya lengwenya ngepace ngithi okay ngiyadjust ke lapho awuyeta nebhola uyazama ini uyaphasa futhi ufuna ngala ngithi okay ula and then bese uyifuna nangali bese makazi phasa uyifuna nangali ngithi okay lo wenzaba yami naye ufuna iphelele le khoneni naye njengalo weqala no legend no you made my day made my day kuthi hotel abantu babhizi abakhona kudla bathe uvelelo namuhla before asasicetha interview yethu batha uyibukela ibhola why ungabukela ibhola le TV especially Betway Premiership batha uyibukela ibhola angithanza lokuyibukela I think vele ever since ngimncane okay yabona nje sekhaya sikhule ngisho ukuthi ngilamakhama ebekuqala ukuthi abe ne TV uyabona so ekhaya vele beqwala bete babukele ibhola abantu babukele TV and then ngifike ngihlala nabo ngibukele ngive ukuthi lento mina ingihambile ngijabuliswa ngiloko edlala ngiphumela ngaphandle mina ngiyodlala noma ngiye ground la kudlalwa khona thola abantu baphambana nami bona bayekhaba ubukela ibhola mina ngiye groundini mina ngiyodlala khona ke so ever since even nanyalo nje ngahlala maybe ngiyicothele ngibukele first half or ngiyekele first half ngibuye second half ngibuye ngibukele ke second half unless interested vele ukuthi kunebadlali ngifuna kubabuka ukuthi asisi njenganyalo kudlala iyadlala ibhakani ngifuna kubukela yena 2000 lapha Mfukeni ngifuna kubukela apolice noma ngifuna kubukela Morem noma ngifuna kubukela abani lapho ke ngiyahlala ke ukuthi okay ngifuna kubona amadoda la ukuthi banabani ngivile ngabo ukuthi bendani bena sengibabone ukuthi banjani but nje other than that ukuthi nje kudlala ibhola asengiyohlala TV ngiyobukela ibhola nami nanyalo sokuyangihlula legend ngitsite ngidaqela ukuthi ufase mabulala wakho wescheme usho ukuthi lona ngimabulala wakho kuba appreciate nje badlali lo dlale nabo ne respect ake nabo ababukeli bafuna kwathi ukuthi Lucas Thwala mabulala wakhe the best first 11 ya Lucas Thwala bobani Khindvo lenzima kufana nale ngixolele madoda lo sele ngaphandle hayi ukuthi ubeka indinya sele ngaphandle usele ngoba vele kufuna ngikhethe 11 madoda khuluma njengabo coach ngicala la ePolini la ngina osho ukuthi ngingabala ngathuthuka okay faka ngathuthuka okay la Polini la ngacala ngithi Brian ngithi Khune okay Brian Baloyi Itumele Nkhune ngibe la ku left la ngithi la ku left la ngithi Mdledle
Okay, Innocent Mdledle. Yeah, ngithi Mdledle la. Left center back. Ngibuye la left obvious la ngimi la eNgwenya la. Lucas Center Twala. back ngimi la. Yeah. Ngibuye ngala ka Right center back. right center back and then ngithi skipper Pape Khomane la. Papi Khomane the late. Okay. Yeah. Right Pape back. Khomane la. Ngibuye right la. Right ngithi le Khwati la. La Kipinda Mzala le Khwati. Yeah, ngithi le Khwati la. Okay. Emathunjini. Ngibuye la esuswini la. Yeah. Hey, Shubile. akushubile la. La ngithi bani ngithi Dina. Dina de Grootman. Okay, Dina, yes. Ngithi Dina ngithi Mtsobotso tso. So, the Likina Polio. Vilakazi. Okay. And then Seqeleni. sela eceleni la. Ka left phambi kwaMdledle. La sithi yamake sithi gift sithi Lerato Shabangu la. Gift or Lerato Shabang. Yeah la. Yeah. Sibiya ngala Ka right phambi kwaPhinda Mzala la kile Khwati. ngala sithi yamake sithi Teko Teko Modise. sithi Teko sithi sithi Parker. Okay. Teko Park. Bernard Park. Okay. Sibuye la sithi Penny la. Penny McCarthy in the 18 area. Ulandzelwa ngubani? Penny itsabe nabani la Penny la. Yile badlali baningi man. Penny Ulandzelwa ngubani? sithi Penny sithi Nomvete. Penny Nomvethwe, Lerato Shabang, Gift Lerem, Dina Vilakazi, Parker Oteko, Phinda Mzala right back, double center back, Lucas Twala, the late Papi Khomane, left back Innocent Mdledle, emapalini it's either Itumele Nkhune or Brian Maloyi. Ngale ndlela ilegend ifasa ngakhona ilineup yakhe ushilo wathi hey bekafisile kunifasa nonke sakakhuluma namagama abo coach athi kodwa ke kuyawumele akhethe 11. Good people of the Lord, asicale ngekubonga ku Mamli. Yeah, is it Mamli? Yeah, Mamli guest a lounge esikumanzanga ukuthi basivumele sishuthele podcast bayatholakala kuma social media @Mamli Guest House, @Mamli Guest Lounge ku Instagram na ku TikTok. Inamba yabo it's 076 8086 1205. Ngilaba khona. Good people of the Lord, legend, thank you so much kusipha isikhathi sakho futhi sahleka kwaba mnanzi sakhuluma lethi serious kodwa ke egcineni kwakhona umuntu uyamade lokasithwala namuhla. Thank you very much. Nami ngithanza ukubongela kakhulu kubo babukeli basatobukela abalalele. Phindze ngibonge nakubaphathi behlelo ku GTZ. Danko. Yes, asicedzile. Sibonge balaleli, subscribe. Danko siyabonga. Aso. You are watching Sport Talk with GTZ, General Tata Zonke. Sport Talk, the General's view. GTZ, General Tata Zonke.